Pa dobro dan, prvo da pozdravim sve. Dolazi nam ekipa Metalca iz Gornjeg Milanovca. Skoro smo odigrali utakmicu sa njima, gdje smo uspjeli da pobedimo u toj utakmici u Gornjem Milanovcu. Sad nas očekuje utakmica ovdje kod kuće, igramo ponovo sa njima u play-outu. Ekipa Metalca uspjela je prošlo kolo da pobedi, da izađe iz te zone za ispadanje. Sigurno da dolaze ovdje da se nadmeću sa njima, tako i mi svaku utakmicu u ovom play-outu ćemo da pokušamo odigramo maksimalno, da idemo na pobjedu i da probamo da osvojimo što više bodova u ovih 5 utakmica. Kažem još jednom, izlazimo iz teške utakmice gdje smo izgubili u polufinalu kupa od Crvene zvezde, ali moramo se dignemo, da probamo da ostvarimo novu pobjedu i da probamo da vratimo tim i igrače, odnosno ceo klub na pravi kolosek, odnosno pobednički. Toliko. Pa dobro, sigurno da je jako težak poraz i za nas. Mnogo smo očekivali iz te utakmice sa Crvenom zvezdom i klub je mnogo očekivao nas i mi sami od sebe, jer nam je to bio jedina šansa za izlazak u Evropu, ali šta da se radi, moramo se okrenemo dalje, da treniramo naporno, da radimo. Sljedeća utakmica Metalac, jako nezgodan protivnik u gostima, pobedili smo ih skoro 3:0 u Milanovcu, ali mislim da neće biti ni malo lako jer je njima grčevita borba za opstanak, a mi smo, ajde kažem, malo u nekom padu forme, ali opet kažem, ja i ekipa ćemo ući što se tiče igrača maksimalno motivisani u tu utakmicu i pokušat ćemo da osvojimo 3 boda i da zvanično obezbedimo opstanak u ligi, što je i najbitnije svakoj ekipi play-out. Da nam je Lagator povrijeđen, Zorić isto već duže vreme povrijeđen, Docić je isto malo povrijeđen i pretpostavljam da će možda biti u kombinaciji za ovu utakmicu. Tako, eto, očekujemo, pozvao bi publiku da dođu malo da pogledaju utakmicu što većem broju i nadamo se naravno osvajanjem nova 3 boda. Pa dobro, sigurno će šef stručnog štaba to odlučiti, sigurno će dati šansu koliko igrača će dobiti tu šansu, vidjet ćemo ovih 5 utakmica, a sigurno da od njih neko zaslužuje i sigurno će šef jednostavno dati šansu tim igračima. Pa mislim da to nema nikakve veze. Sigurno da je ekipa posle ispadanja, posle Voždovca bila malo emotivno ispražnjena, smo bili svi razočarani, ali smo se digli. Prethodnih 7 dana smo radili naporno i stvarno smo bili svi maksimalno motivisani. Znači, desio se jedan pad u igri koji nismo mogli da se izdignemo nikako iz njega, to prvo poluvreme. Svi smo bukvalno posle utakmice gledali, nismo mogli da verujemo šta se desilo prvo vreme, da smo se spremali maksimalno i analize radili i sve za tu utakmicu sa Zvezdom. Desio se taj neki pad, da li i vreme uticalo i sve nešto se baš pogodilo, da cijela ekipa odigra loše, svi do jednoga. Nadam se iskreno da se više nikad Čukaričkom neće ponoviti tako poluvreme. Bože moj, šta je tu, okrećemo se dalje, kažem opet, evo, Metalac, nova utakmica, da pokušamo da ispravimo te neke greške i da kažem da se nikad više ne ponove.